Hi everyone, jotono no dibor kaham hangkai ang norong ni bagi video khaina hani tongmani pungo khaimali ani kaisa samung tongman bagi ang bazrama thanga so tabuk marpa tabung nang bazani sokoi drop norong ni baga video khai tongo je Tripura police constable men and women je rally tongmani je tinta district postpone ngai thangka bo tang norong no saire kang kang ke miawo te kaisa Tripura police website to notification de rekha borong je all district no postpone ka hanane corona virus ni dara tine corona virus tab ki sabari wi tongman bagai joto district no postpone khaire ka hanai sabongka phiaba a notification no te kaisa sijak tongphira jaga je norong ni ketal date tewaisa rejak phinai very shortly hinai chao very shortly means mane datin rejak nai hinai chao so norong joton ready tongdi rally ni bagai brong march april logo phano date dui mano so ketal notification phaigan ka tang norong no update khaireng nai so omo sanan ba ke omo no je 8ta district amone joto district no postpone ngai thangka haipano norong bakata baidi ungnai very shortly no nongni bagai ketal date rejak phinai so jotono practice khaitong ready tongdi rally ni bagai and jotono running khaitong ladi te norong ni je porinani rok jotono continue khaitong badi so tinin bagai askno